Kumshi benta ban penpau ya kajing Asian benta ka Fit India Freedom Run 4.0 Swachh Bharat jongkari India lengba ka Ministry of Youth Affairs man rakhi ya kani kasngi ban le khod ban berat pathar ki plastik bat kinyut hakidenti ki surang nakaliang office terekam district sports officer jongka Southwest Khasi Hills District rengkat kajing Trailang ka Maukerwat District Sports Association ki khana ka grassroots center lambat ki we Hine ke step jangka arpu prater risau 8,000 arpulai. Kila penlong ka cleaning drive da ka balik tam ki nyut ki jabo jaban hasilenter jangka surok kabala sedang nadu na madan MDSA nonglang syadu syapo yau mau kerwan. Working President jangka MDSA mau kerwat uba YG Lengdo ulaong bagajing penlong kini ki program kalongkum kanuksa ban pentip syaka perthai bakajing le khod da ka ba pikir ban berat pathar ki plastik ni ki jabo jaban kan wanra eka khod ka suba patru ban lait ni ki pabun ki jingpang batru kan wanra eka maryang ka ba itenat Jiwet arah bitor tak. Coba arahnya berhenti dia. Gila. Ya kencang melek. Oh, derene. Oke. Aku barak tadi yang cung. Boret jungi, kihap boret jungi. Ki peni ya kenuksa baba da ka ba kimi na ka sentar ngies nang ki na po MDSA playground hakaba lengba kajingyat lenti kilatam ya kinyut ya ki plastik ya ki bilor hakaba ngilawan poi hadu hangni hakajaka bangin sabrat agani ka collection center jong ka sankur kaba long kum kajaka lum nyut angni ya kabangin yo bondom siaga doping sai di kani kalong kumsi benta ya kabang ngin penpau syaki perdong perthan jungi ha kaba lengba kanuksa kaba kini kihap kiboret kila trestom ya kajing listing jong kiwe kini ginung ele kai kini ki ba practice ha ki sports discipline jungi Henry namar ba kajing berat pathar namar kajing don jong kinong berat pathar ya kinyut kim ban si ban mi kumsi benta ban peni sa kaperthai bangi don kajing kitli na ka benta ban nom berat pathar lani ban le si lani ban penjabo no ya kami meriang jungi anrengi de ban tengkai ban sumar khoj khnang ba nginyo ya kala er ka khoj nginyo ya ka jingko jikya belum kasba ba haka jingim jungi kibril de akublei sibune nang ta kini ki habar jungi ya kaba lengba jongki ni kermen ki wero kini inuksa lengba ka jingkun priang jongki lengba kilat patai kubor dia kini program hakaba kan longkum ka jing kersutia bat banginla ban yai penne pensa ya ka jingko jing suba ya kadong ka than jungi bat ya ka district jungi hi brokoi tangga kini sesin 4 na di nongelam ya kini kendulang kebelengkot jungi ya kini custom kebelengkot ngan ngaleng junga ngaso berempau kajing Aikublei ya ka office jong district sports officer jong ka Southwest Khasi district jungi di sadi sungkon wat la mala ya kebelengkot batni ya kini program tenrei di lembah kajing don dikit le ya kabangin penong ya kaba kumgani program ha kaba nagaliang jongi ha kini step rengkat kini ki kena na ka grassroots senta bat na ka Kilo India senta jong ka district jongi gilayo ban organize ya kini program dengan aku beli do na ka kista jong ka office jong DSO Pak Pening Star, Koi, Wing, lagi coach jongi apa ke district, tong Balutmon, ki coach jong ki senta jongi Kilo India senta, bat jong grassroots senta, ki berunang bat ini kapor, bat kamtam ngimla ban klem do penpau kejing sungu bat ai kublei kerpang, nak benta kini ki hap ki baret, ki ba
long kalawai ke pernai jong kadong katan jongi karibat kejaj beriu. Dengi sokmen sibune akan ikastam ya kabang niyo pan penlong ya kini ke Fit India Freedom Run dari jong ke Swatch Barat ya kabaka Sorkar India lembaga ministry jong ke Youth Affairs kala penlong ya kini kesmi ya kaba ngin rakhe kum kawai na kismi ban le khoi da kabang ngin nom perenkam ya ki jebo jebanya hakaba berat pathar rei ngin lum ngin lang ki caka ki badai bandum badai